Hello guys, welcome back to my channel. Nahana silja chalugodo adogi next part to neba sese. Do intro se fajana kaptre smaina sumoina tawre. Am jengmina si Sagori ka resort ne koi chali se hujik. Sagori ka resort ta chali haje. Samad. Mafam je fazab ni jong anauba hangni ne ko di chana ko na kusam fazana luna na tawi ni su yam tu bi makal makal ni yam lai se waterfall jong ne dang na ni pha doi se se di ai ni na phaja jaw dra Kuning dang na kalam di fountain kasi am sing taga da ne ba do phajana light ka phajana decoration na bhajan ga da ne do ai hindla amina pocheng na le ba am yum kadi magi lighting kai ga decoration ne do u pang re Ni me am lang na su lo re moi na mang ta lai ji phone to kari re ma mi khujang ni Hammer sih satu hammer tu. Siapa sih muncul le? Siapa orang tahu ke balang pengai ni ya? Siapa nak pengai ni? Agam tapi ni ada. Nah, mau mana nampak kau le? Ikut lepas ni na. Hallani hujik kopi mi aku video si matang du enjoy kayo thang video nam thang na si me am nai ki video si like share subscribe ka video mo support to you. Thank you for watching. Bye bye.